Kodwa nje itolo sikhulumele indzaba yeludwendwe. Sathi kukhona losola kulolu dwendwe lokunqoba. La kulolu dwendwe lokunqoba sibalile sathi kuyathandazwa. Kumele ukuthi ulwe unqobe la ethandazweni. Sathi kufundwa livi la edwendweni. Saqhubeka sathi kuyahanjwa. Sitawungena kulolu hambo belamuhla sibuke le-pace yokuhamba ukuthi sihamba njani. Haleluya. Bathandekayo siyahamba. Bathi nomhlabeleli sihamba ngekukholwa. Sihamba siye ekhaya nasesithina. Uyasethwala, uyasigoda. Asifunze livi la uNkulunkulu bathandekayo sothandaza. Basekorinte bekuqala chapter 9. Sifunde lama verse namathathu bathandekayo. Mane am4. Basekorinte bekuqala chapter 9 verse 24, 25, 26, 27 standards. Verse 24. Yes, yes, Lord Jesus. Anati yini ukuthi labagijima ngekuneno yamukela noma bebala gijima bakhona bekudluleleyo munye umkhomelo yinye i-reward yinye i-prize noma bangaba 100 bayakhompyutha bagijimela lo mkhomelo munye number 1 na number 2 munye na number 3 munye uvamsagcinwa la number 3 kube nani ke gijimani khona hey maphathi manimotsane namahle nani ke bokhokho banelivangeli bomake banelivangeli bomake banelivangeli gijimani Jesus sithini itolo nakulo dwendwe lasolwa khona uJesu lasinqoba khona ngaJesu lonke lo hlobo lwalethini sathi kuyathandazwa sathi kufundwa livi sathi kuhanjwa ngekukholwa sathi kuyahanjwa kusho ukuthi la dwendweni siyambamba number 3 kuyahanjwa kwakhona muhla sesitophetha indlela besihamba ngayo. Wathi ngabe ngiyahlabelela ngithi way to heaven none can walk up there only the poor in heart. It's a highway to heaven. We are walking on the King's Zion.
Lapho labancintisanako bagijima kubo bonke. Ukani-ke la ngobe labo basuke bendlela kuthola umklomelo lophelayo. Nana-ke laba labagijima bagijimele emakompetishini bangenele umdlalo wematubane bayagijima. Ngoba bagijimela kuthola ema-medals nasebafa kusale kukhulunywa ngawo kuthiwe bekagijima imarathoni awangena phephoksini basala bawashiya endlini sekuphelile ngawo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Kangakanani-ke thine lesiyakwemukela umklomelo lo uyawuphela. Yebazalwane, la emhlabeni uyagijima, abantu bagijime bayawuthola loyo mklomelo bafe uphelelwe imvelo. Kodwa namuhla yamavathi angeke ube setinkontreni sigijimelani kulo mncintiswane wekukholwa. Olwesigijimela kuthi lolu kholo lwethu siwe sivuke nalo silubambe ngetandla size siyongena nalo ekhaya ezulwini alusali napha kwethuna bathi sihamba nawo. Ibathandekayo, uyathi ngibone tindlu ngingena emhlabeni netihle. Letindlu tize takhiwe kufakwe nemishini yekugibela uye ko-first floor, uye ko-second floor, uye ko-third floor, wenyuke. Kodwa kude ngimbonile futhi nabo Undertaker bomasingcwabane noma bomasingcwabisane usethe lebakhone kwakha libhokisi lemuntu athi nakafa lifithe neba kwesikhashana kwanasi saphila kweluthumo lwanda bathi Nami-ke angegijimisi kwemuntu langenawo umgomo. Lalelani abazalwane, asigijimthe aimlessly, asigijimi ubenza sathi ukuthi sendani, bathi sinabuke sokahleka nalekhaya athi lo mhlabeleli wekilomo levaneli ngasinge naye ekhaya. Futhi nangesibhakela angigadi nje ungathi ngigadla umoya. Nesibhakela bengisetha ngiyasaya wakhona lesikhathi mfa ube sengathi angasayi khona
ngasho ukuthi ukhohliwe nalo lo ngole mthemvelo. Suke ngasho ukuthi akacabangi nami belonqoba akho nelenqoba nami. Kube nyawudzithetela ngiwuganzayo ngiwende sithi awumphinze verse 1 lokhala kamnanzi kanje 27 awumphinze verse 27 uthini yena kodwa umtimba wami lalela kodwa umtimba wami hayi wengane. haleluya Hayi baba hayi wemtheni wakambonane kodwa lo wami haleluya uthi I subdue ngiyawuganzaya. Madoda kuzingana abantu nebatawuphila impilo neganzayiwe. haleluya ngiwende sidlila kuze mina lengishumayela labanye ngingalahlwa. Muze mine lekushumayela ngishumayele la eNqotshana, ngishumayele eNgalibisi, ngishumayele everywhere. Ukhona dingo bazalwane letsendaweni esesingene ngithi ukhuluma kancane. Paula uthini namhla nzambama bazalwane libandla laseKorinte libandla litholakala lapha eRoma noma ke edolobheni lekuthiwa iKorinte. Labazalwane boPaula bahlanyela leli bandla bakhanza lonke luhlobo lebazalwane bakhanza lonke luhlobo lwenkolo. Paula ke uyaya uthola khona babanje kufika nalo wendawo uyenda nje aimless sewukhuluma lamagama uyabuka uthi hayibo labazalwane laba yini lebayatiko lenqakhela nesifundiso sami etikwayo. Uthi ngiyababona bakhona labangenela umncintiswane wekugijima, bakhona lebangenela umaguduva sibhakela. Uthi hayike angibathathe lapha bathi khona sizohamba ngetingo zakomoya. Uthi Paula yebazalwane sisemlini ma-Corinthians kunenkinga. Uthi ngibona abantu lebangakholwa, ngibona emahedeni langenela ema-competitions ema-Olympic Games lekagijimako kodwa lalelani kunema-practices lengabona wena bayatihlupha njalo ekuseni ngibabona emgwaqweni bayagijima bayajima bayawutuba lo mtimba bayawuganzaya. Ngibona tingijima tiyakhetha tibachuzi lokunemafutha tikubeka eceleni, lokusweet tikubeka eceleni, lokunestashi nesinenge tikubeka eceleni. Uthi ke Paula bathandekayo laba abayidli inyama lethosiwe bafuna nje just a metal, bafuna
competition. Thine akuyini munye. Singena emanayini ethu ake ngikhulume bathandekayo umncintiswano lesugijimako bakhona nebahlabelelako abagijime emanayini yabo ekuhlabelela bakhona nabathandazabo abagijime ebusibuseleni bakhona nabashumayelako nabamemethela Jesu nabamemethela umusa abashumayele. Haleluya. Bakhona abazalwane nalabane bashayela bakhona abazalwane nalabane abatasta bakhona abathandekayo nanaba bebabukabo ebandleni igqoke njani inqobu ugqoke njani isibani bese bayawubuka kodwa. Amen. Uthandaza lapha sisemncintiswaneni uthi Paula ebazalwane lo mtimba sesikholwa sesibantwana bakaNkulunkulu udzinga idiscipline udzinga uqinzetelwa udzinga ufoqwa udzinga kukhokhwa ingane ngoba ufuna thimbo taleli sile itolo labathandekayo sisabala emthendweni ngoba sathi ikhona nenkaluko dikhona sinolethekiwe phela sathi umene lokho labo labanye bayema bese bayabanjwa babanjwe tingo telive noma kunjalo. Haleluya. Noma kunjalo simele ukuthi thuba simele ukuthi kanzaya yebathandekayo liyana langaphandle liyabanika langaphandle ngoba siphokophele ngoba sinemkhono sifuna ukuthi masifa simane sibonane naye sifuna ukuthi masivelela ngale ukuthi tingelosi tithobani laba uyawuphendula Jesu. Haleluya. Bathi laba bakhambe emhlabeni bakhambe kuphele bakhambe bethelelwe oyothe asikhoki kwesumi bazalwane ngoba sesibhadele ema-expenses empila kwethu umneka yediscipline siyazikontrola simbone 2,000 simbone 5,000 simbone 10,000 simthinde alabe mkheshi simphathe ngemthandla bese uyavuka imvelo yethu iziya phile mane bhaka bese uyahleba kwaSathane uthi uyokondla lenye indoda unalela uthi sinemkhomo uthi siyagijima le-race yethu ithi noma mjana wami 10% bewaNkulunkulu bayadwana abazalwane bangaphatha imali ayafana emakhona namanye yami babohle babeka babohle bangakhokhi naloku kwesumi akufike conference webandla yamvela treasure yamvela staff babuta kakhulu laba bebanathi discipline
nomnye umzalwane wale Mozambique uthi January sibali washayeka January kwashayeka ripoisa kwashayeka ritishera kwashayeka mashanyera January wothi noma ngahlabela baseMozambique bathi kushayeka tishera ushayeka nenesi naye usatshwa naye kanzaywa weshumsi kokhamela January. Hallelujah. January bazalwane kusuke kuvulwa ema-universities yakithi man 5 minutes utawuvuka uyothandaza ake unalala kodwa lokhanzayile umthimba wakhe uyayikhathela ingubo. Hallelujah. Bese uyaphuma athandazele libandla lakhe semfuna ukuthandaza ugijima njalo labanye lamncintiswaneni bayabagenya nekubahleba sibadzala kulebandla mbani nalo longathi ufika nephapha kade sibule praise ubuyaphi akeni mkhona intuoda ungathi ujaka kusiphatha uyakenyana babodwa nebaphethe emakhokho ekugenya nabanye alebandla lena libandla laboswena asisweni thine uthi nje siyawasha sihayile bona lokudala kwethu siyahloba. Hallelujah. Sathane ayiguqulelelo athi babosweka ngeke ngikhone kuthandaza nabo. Awufuni ukuthandaza nabantu abaklini hambe uyothandaza nethi inkulumo utathola ingcolile vele. Bayagenya labanye bagenya nebuhleba labanye bagenya nepride. Hallelujah. Funutikoke na utawuvusela yena. Funza nesimo, funza newena. Ungathiya manyata lamhla ungephi nje ukeletela. Hawu make mamba sawubona ndoda
phezulu ubehlebuka ipride. Hallelujah. Phela mnengi uSathane yasebukhosini. Amsiye nje ntshakase lo general. Ngiyabekisa mkhokheli ngeke uphatheka. Ugijima njani emncintiswaneni wakho? Ugijima njani elayini lakho? Noma ke lona uthanda usijwayele. Niyambona yini? Ufaka lamanye shefu. Athi umpostoli Paul akusisule nemathe lemshefu. Sefuna kuthandaza. Hallelujah. Egameni likaJesu. Ugijima njani? Ugijima njani emthandazweni wakho? Ugijima njani ebungcweleni bakho? Ugijima njani ekwethembekeni kwakho? Selekelele Nkosi. Kunenzaba yekwethembeka. Bantu abafuni ukwethembeka phambi kwaNkulunkulu. Kodwa bafuna ukwethembeka kubafundisi babo. Bafuna ukwethembeka kuboshebeni babo. Bafuna ukwethembeka ebandleni labo. Bavele shenga alomunye hey Nkosi Jesu make ngithembe. Aphathe imali delibanga. Kube uNkulunkulu ukuthi lo mkhulu wesonto ngiyamekisa mama. Akakhokhi lokwakhe kweshumi. Ubhizi ubala bala. Jehova sikwethembile. Baba sithembile wena. Sikwethembile Baba. Jehova Yathi kunebantu abasebenzise babuswa ingane ledimoni lengane uze athi gaje ngesibongo sakubo athi gaje ngebackground ya uthi gaja ngebuthakathi bakubo thine bakabantu vele asendiwe kanje asingo ungabosehlela sinomaka elalela wena uthingabunjwa usengakabunjwa umahahahla udinga Jesu akhantaye bakhona labakhantayo ngegula ngoba benethembeki ebinikelwe ukwesumwa
Uticheka ugijima njani? Linjani line lakho alingamilini umena ngoba wena awubethembeki eminikelweni. Funa kuthandaza mzamba azwalemele uyabona na ugijima kabi uvala tibusiso temdeni wakho, uvalela ema-promotions efamily yakho, uvalela impumelelo yebantwana bakho, uvalela impumelelo yemibandla. Ngathandaza nawe lamuhla, Moya Ngcwele ngikhanzayo, sengiyabona nangingakavuthwa khona, angethembeki ekukukhoneni. Funa kuthandaza kusini, ngathandaza nawe egameni likaJesu. Sinjani simo sempilo yakho besingethandaze na? Moya Ngcwele amanathi kanzayele wena. Funa abantu namuhla lekade abatova balungele inzalo yakhe. Savale mehlo ethu, ungaphakamisa isandla sakho umthandazi.